Uzbuđen sam i izuzetna mi je čast najaviti novinarski uzor, najveću novinarsku zvijezdu novog tisućljeća. Ili, kako sam sebe skromno naziva, drugi najbolji novinar Kazahstana, Borat Sabdžijev. Dan je li malo uzbuđen, malo je emotivan, jer najavljuje svog apsolutnog novinarskog idola, Alidžija. Zato je zaboravio navesti samo ono najbitnije, da su naše sestre Nanuto došle do ekskluzivnih dijelova iz filma tog istog Alidžija, koji je nedavno izazvao diplomatski skandal. Jak se maš? My name is Borat. I'm journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look. Borat, učenje o Amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan, ime je filma koji ovih dana diže ogromnu prašinu u medijskim i političkim vodama, iako nas njegova premijera tek očekuje. Hello, my name is Borat. I'm new in town. Film je dobar zato što je prepun seksizma, antisemitizma, političke nekorektnosti, vulgarnog humora, dakle sve ono što volimo vidjeti na filmu, odnosno u dobroj komediji. Taj njegov antisemitizam ide do takve karikature da to sad već postaje, kako se kaže, jedna filozofska rasprava o predrasudama. U tih 82 minute ja sam se kidao od smijeha, ja sam padao sa stolice i ne znam kako sam preživio taj događaj. To je toliko odvratno da postaje smiješno. Can I say we support your war of terror? Borat je već neko vrijeme trn u oku kazahstanskih vlasti. Tamošnji predsjednik Nursultan Nazarbajev isposlovao je emitiranje edukativnih emisija o Kazahstanu na svim značajnim svjetskim TV postajama, a o problemu Borat namjerava porazgovarati s američkim predsjednikom Bushom. Tim povodom u Washingtonu je prije 2 dana osvanuo i Borat, uživo. Hey, can I come in, please? No, sir. Do you have an appointment? I like to meet, to give Premier Bush, mighty warlord Premier Bush, invitation on behalf of Republic of Kazakhstan, mighty glorious. Što znači da je realnost još uvijek smiješnija od ono što Borat prikazuje u svom filmu. There is a man named Roman Vasilenko who is claiming to be press secretary of Kazakhstan. Please do not listen him. He is Uzbek imposter. Dakle, osim što kazahstanski predsjednik nema smisla za humor, a pošto je autokrat, nije ni čudo, ja nisam vidio autokrata koji ima smisla za humor, sjeti se samo Tudžmana. Pa moć filma je velika, ali nije prevelika. Imamo primjer Fahrenheita kojim je Michael Moore pokušao promijeniti rezultate američkih izbora, nije uspio, a zbilja je napravio sve što je god mogao. Međutim, ovo je zafrkancija. Šalu na stranu, ali Borat uistinu predstavlja Kazahstan i njegov narod u sasvim krivom, karikiranom svjetlu. I to uz Bregovićev Đurđevdan koji se pojavljuje nekoliko puta u filmu. Is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man? That's it. Okay. We're finished. We have to leave. Very nice. How much? Iza Boratovog lika krije se 34-godišnji Saša Baron Cohen, poznatiji kao Ali G. Cohen je Židov, diplomirao je povijest na Cambridgeu i nikad nije bio u Kazahstanu. Budi ozbiljan u onom što radiš, pa bez obzira koliko to sa strane moglo djelovati karikaturalno, i svi ćete shvatiti ozbiljno. Frka koja se diže oko Borata očigledno je majstorski promišljena, a nema te osobe koju će sam film ostaviti ravnodušnu. Borat će hrvatsku premijeru doživjeti 20. listopada na Zagreb Film Festivalu, a od 2. studenog zaigrat će u svim kinima. Jak se maš? My name is Borat. This is my country of Kazakhstan. It's nice. My hobbies, ping pong, disco dance, and Sundays. This is my house. Entry, please. This is where I live. My bed. This is a VCR recorded. And these play cassettes. Now I show you outside from my houses. This is Natalia. She is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Nice. Although Kazakhstan a glorious country, it have a problem too. This why Ministry of Information have decided to send me to USA
to learn a lessons for Kazakhstan. I go to America! Please, you come see my film. If it's not success, I will be executed.